هر دلوبک جزیت زیتونه جخویدان کدا مروفه که عفرینی دهات بکدن به شب و روزان دکرن حیاکو او دارن خام مزن دکرن و جخیر و بره و دبرن مال خاره لی او خیر و بر راستی تالان کرنه هات امی وی جارجی به وی سرپیهاتی مالکه 58 روزا کو بر خدانی هاتی کرن و او تالان کرن کو هاتی کرن جالی داگر کریه و به هفره ناس بکن. مرحباش دارم هیرو بونه میوانه مالتا ج برنامه سرپیهاتی مالکه برای گیام دخواستم تناس بکن نوی تبخیر چیه و تشکی جان گندی؟ اجی بخیراتنی وادی کم و در باس مال باتیم بین افجی در فن تکرن دجمراینه ام خوش جنریسی نه یعنی ملتی عفرینن بس ام خوش جنریسی ام بدونن و نوی تبخیر؟ نوی مریم قزی محمودم بس ام خول ام جنریسی رو نشتنه بله نکو جنریسی بچه دهات ناس کرد دقیقا اموال صار طبیعتی جایی کرمی جو منطقه عفرین بشکل عام یعنی تشتک خزایی دورده ابو تیدانا یعنی ملتی عفرین تیدادات ناس کرن با وی بچامی بداربری وی بزیتونی وی دایم بین داری زیتونی تشتک اساس هم داره عفرین دا خاصتا جی جایی کرمیش تیپی ناس کرن یعنی دگوتن جناتو دنیه جایی کرمی جناتو دنیه یعنی هر تشتکی خزایی دهات ناس کرن یعنی منطقه عفرین بکانی وی بآوی وی بملاتی وی دل نظم بملاتی انه حس کرنك معاملاته هابي وك هابي مثلا شاهيك هابي جيد بون يعني آلی کار مثلا مریک هابو گی به هفراد بین آلی کار يعني حس کرنك هابي يعني وی هان در وی موندی دا يعني هابي بله یه و بخود داره و بخچی و هابون لجنریسی خوگ طبعا داغی تدبیر جایی کرمش هر یکی کرد اکید ملکی خواهی دو داره دا يعني ملكي ما هابي ناتي نابي ملكي ما جي عرضي دوز جي هابين زيتون جي هابين يعني اگه گوتیم ما مسمی خواجی رو تکیره هم دوچین نو عرضت خواجی ما خدمت داره خواجی تکیرن وکی گوتیم ما به هفر دبون ولی کارجی به مالبات را يعني مثلا دوچین زيتون تهاف دجی به هفر ما براف تکیر ما دار تکیر طبعا هاي يعني مثلا جا بعلاجي هابي ما تکیر طب خودت شو بوله یک جوره مثلا مالی آبی کلفت هب معامله را دوچین و کی آلی کاره یعنی اما بس برای حکی هم دوچین حتی چقدر ام راحت بین ما ام بینات حسینی ساعت چند درد کاتن دوچین مثلا جا ساعت 4 بین 5 بین ام درد کاتن دنی هنی کی به ام درد کاتن ارتا داغی دنی گرم به ام رفتنین مالت خوا گی کنده بود در فت ها بودی سو ام دوچین یعنی بس ام وی رحی ام دوچین ما برات بني خو امناد حاسين چقاس ما كورد كان بيناد حاسين يعني حاس كرن كابي يعني بخوب خو داغيد به انسان بخوب خو يعني تشتكي بربهاي يعني بله ناكل جندريسه تشتي اثري هابون لتناب بخو جندريسه زاني يعني وك بتلي جندريسه دات ناس كرن تلك رومانيا جميج دات جندريسه دات تلك اثريه يعني يعني بحاول داني ملاتي قون دقو انه باجارك الساروي تلي هابي بس مع مرور يعني وقت را انه وي تلاهات محاندن ويعني وك اختفاء بياني اكيد برضه هابي اثار جي هابين كعنجي هابين يعني حار تشتك هندر عفرين ده هابي وهندر جنريسي ده بالطيبات يعني واتشخص فايدة موسم خوددي ازيتونا ويتشتده فایده زیاد داغی ملکی تهابه یعنی ملک تزم خواست زانی داری زیتونی هر دو سال یعنی سالی که دیگره داغی موسم تهابی و زیتی تهابی تزنگین بون یعنی تفکیف بی مثلا تفکیف دو چی مال نو ملکی خوا وکی گویی تا خیری خواجی دکرن تا دو جیرانی خواجی جیرانی تاجی فایده جی دبینی تا یعنی کفای خواجی را دکر تا انرژی مثلا پیتشتک خود کری او پی یعنی مالک خود دگرد او تا پی قشک خود زوجان يعني تشتك خوش بون يعني موسم داغي انسان بمال و موال يعني اوي دنيايه موسم هابي ما في داجي دي واتشقا خورن بزيتي زيتونه چه دكرن و زيتونه واتش دار دخست ده زاني بخو زيتون بچقا رنگ ده چه کرين يعني هم بين ايش كوندي مثلا اي مكلس عتون اي كيري يعني اي عباندي بحر تشتكي يعني ما زيتون شيري كيرن وما في داجي دي طبعا ما زيتي دن استعمالنا كجي زيتنا يعني زيتي زيتون أبي
يعني هوا تشتي يعني هن مقدس ما بيتشي دكير يعني وكي قلتي عاطفين بين دربي ما بيتشي دكير بزيتي خو يعني ما بيتشي دكير ومناطق خود چرا ذكرن؟ مناطق خو مثلا أمد حرب سال که زيتين هابي زيت يعني هابي ما زيتي خو يد سال را دكير ما حسابي خو دكير سالي تينا دكير يعني ملات بشكل عام يعني حسابي خو دكير إنه إشمي يعني نكافين تانجي در زيتون خو يعني ايد الصلاه ذكرن وكي زيتون جي سيراك بون يعني نا مشكله بس المهم زيت بي يعني ملات يعني مسمي خو ايد الصلاه ذكر وي زيدا جيمان دفروت ملاتي عفرين سالي خص تناكي زيت تانج مره دهيشته اتزاني هول مالبات ودنا رجي مالباتي تمازن بي قصر مالباتي خو بيستنج مثلا بیسپنج حسب مالبات يعني چقدر سیدخی يعني هي برمیل دیدنا نه تنها دیدنا يعني دگو مثلا برمیلت خاطر جده کردن که برمیلک دو احيانا دیگه 10 برمیل زيت يعني ملا دیدنا کفایه خادیدن حسب مال يعني عائله خو زيتي خادیدن يعني عادات و تقاليدي ام بيجن ملاتي جندريسي چرنگی بون دا اموارن سر ملاتي جنريسي خو ملاتي جنريسي بكيفيات تناس كرن جبرتم برچاندنیه نه آره بخوا يعني ملاتك راقية دوردا يعني خوا حزدك تخازي تنبالي خوا رنبه يعني أحيانا موسمي خدات نجي ذكر المالت خا يعني تخازم تن ذكري مالي خا رنبه مثلا ميواني كوانا واري يعني وي ميوانا قدر قيمت يعني ددان وي ميواني خوا قشي بو قدر بون يعني بواجبي ميواني خراد بون طبيعتي جنريس بخوا طبيعتك كعنه أفضل يعني برتي دو هابي جوي جنده وكي جو كي سياحي بو يعني ملات يعني دهات وداري بخواجي يعني داغيت بي جنريس يعني ملاتك يعني كيفي حاز ذكر مثلا الشوبنا حاز ذكر يعني دواتك دبي حار ملاتك يعني بحفظر يعني دبون أوليكار ودعوته يعني أرندار دكان. بله. ام بیشن گندد جندريسي جي وقت جندريسي خوش بون. أكيد وريه أنا أنو داغي عم بين سر جندريسي بجندا واجي تيجريدان يعني حر جندك طبيعتك خواهي حر جندك مميزك خواهي حر عادات وتقاليد جندك حتى جندك تغيرون دنا مثلا أمين جندد حدود عاداتي خانة وكي جندريسي أنا مثلا جندد شينا وكي يعني ضمن جنريسي حر جندك وعادات وتقاليد خود يعني تناس كرين شاید وقت شو در باز بون یک کون ام بیشن داغه هواری بون تو دایی که خواه خوشکت خانه کم دبون مثلا به چیروک در باز بون به کنو مسفره به دیلان بون به چی بون داغي اموار مثلا هم دبين يعني مع شعبي خوب شو دار بوستكن داغي وك ام قيزك بين مع تم قرايش يعني كرن بالشعب قتام تاني بيقدوران بين يعني ما تشي ذكرن مثلا تشتي ما جبستاني را ما حشت كير ما جبست يعني ما تاني وهي واردة ما شخورة دخار ما دار ذكر يعني بكانوا مسقاري بجيروك يعني وی شبنا دهاتن در باز کردن. تاچر دوران کرد دورت چکون هاونه واچه دیگه؟ وی دوران الماچه دیگه دوری معری کواتی نهات ناس کردن نام کی ملتی جنریسه قیزی کاشخار وقت صندوق چه دکرن گی دوران دکرنه وقتی بجهزت وان رو در دکاتن يعني حر مالك إلا وي صندوقه إلا إكتي دهابا يعني وكي شكل كرام يعني أو كده ويندري دهابا يعني داغي جهيز جدار دكات جهيز قيسكا يعني نفتش تكي فرباسي دار دكات يعني مال جيت همون ببوي قيسكي رو دار دكات يا أي تشتك جوي قيسكي كيم يعني تقولها مثلا فلان قيزا فلان مالا قيزي خورا نهكرين يعني ما اسمه يعني عيب خاك مثلا قيزي رو وكي لوابكين يعني فرق جدايتي نبي تشتكو ام بیشن دناف عادات و تقالید واده حتی روی وای هیرو ورا کریه چنه مثلا اگر جولی خورنه به اگر جولی چندنه به اگر جولی عرف و عادات و به وقتی تشتی مع رو کرین ها حتی یعنی اموناتت خو ام دیدن حتی نکویه گه مثلا دمسی سوتای گه مقدوسه گه زیتونه گه مستی کماندیه گه دانه گه داره یعنی ام گیب خو ام دستی خو چه دکن ام تشتیش دار و نکردن حتی یعنی و تشتاج دیگ باف که معدوج مار یعنی مایه اینو دبه گهوری هاوینی چک یعنی بین گلینش داره یعنی وقتی گویی جبستان ای گرکته به حتی نکا ام بنوی تشتی دانه و وی تشتارا کریه ام پیانه محفظه کریه منش کی جان مه حتی کی جان مه و دست بمونت گرتن مونت دکر
نه داغی پاتوز دبین شنده جمعی هفته شنده خلکی گیا بلغری خود کلان گه بلغری مثلا گه فریکه گه دانه فتره خو محدد هایه نه هفته دا پیشتی پاتوز زیاد کرد بیچاره هر برمالی که حلق خودینه بلغری خود کلینه دانی خود کته مثلا فریکی خود شوتینه یعنی مناطق خاص ساله راده که یعنی اشمی موتاش کسی داره و تشتی خارن ایدن واشکی جان مه دست پیدا کرد مثلا كوان اموارن مه داغي زيتونه يعني طبعا داغي بشتي مه هفته حشته اولي برافكرني زيتوناتي زيتون اكيد انتي تنين مالي خا يعني سلاف داد خون دراجي مثلا موسم تي بعد موسمه كفايه خو مثلا زيتون قاعدتون وتشتي يعني ددنن مالي خا يعني جمعي نه حتى مثلا مه داويا كي ارتا وي فتره اینو منتج وستانه انسان يعني ملان دیدنا يعني ام بيجن جخوفين حتى بطالي بايزه هوا جي مناتي بآره و ام بيجن زمان وقت دين كرن ام بيجن ملاتي عفرين جي وقت هاف داند كالي حر مثلا بيجن ناحية جندك الا قوتنك خوش ايدن فرقها نا امارن سر يعني طبيعه الزمان لكو كي مطارقتي عادات وتقاليد حر جندك كي تغيرندن اكيد ناسنامك يعني زمان جي تغيرندن نكا شيني جي يعني ام دبناك شيني جميع شيني جميع ناك شيني يعني دشته نوكي يعني يجي شيراوي حريك بطبيعتي خو بلغتي خو يعني تغيرندن داغش بود لبوش بستان مش خراب شيشك چه دكرن ياك چوكات چه دكرن مثلا كان چه دكرن يعني جمال باتت خورا يعني مچه مثلا شيشك داغت رو دنشتي تشي دكر تم ام بيجن تصميمي وعينا نياك چه دكر لبر رنگ هبود نتم نوعك بي يعني ما تخواستم تشكيلي عجيكم هر موديلك دارك هبي عجيت شيكم يعني شمي أظنهم وكي خبراتك بمرات شير بي وكي كتي عشخورا راكم يعني مثلا ها از غريبكم نج عفريني بم و وارم جامتا و جتارا بيجم مر عفريني و گندد وي بدا ناس كرن تيج مر بچرانگي بدي ناس كرن اموال سر عفرين بخوا يعني وكي دست بكي بقولتي عفرين جلاتو دنيبي عفرين يعني حرتشتك خزايد هندر عفرين دهبي دوريوي برجيوي اوفيوي كعنيوي ملاتيوي يعني بتشتكي يعني باش دهات ناس كرن گندد وی جویری بون بس طبعا هر گندك عادات و تقاليد گندو هابين اج منطقه که حتی منطقه که يعني ده تغيرون نه يعني تم ياك بيونه تاگو ملاتي جندرس پرج كيفيات حذكر پردو چو بر اوو اكيد داغي بين كيفيات بوسطي هاي مثلا تسلوري هاي كأنه هنا اوف هنا ملا درد كاتش خور يعني وك يعني سياحه ملباتي خود برون درد كاتش خور كانيد عفرين بربون هاو اوو يا أكيد بربين عفرين بخارنا دي سأزي يعني طبيعتك ويهابي آوی بربی که عنه هابین ملاد شو باربر مثلا بینو کی جامرو کی میدان کی ملاد بری خود داره خاصة دوغه دنی گرم ملاد شو داره بروی که عنه وی چامنو یعنی شخور رو دنیش مثلا خير ملاتي عفرين هري زيدا بتشوندنيه وهاد كريدان وام بيجن بالصناعات دور بو اموار الحقيقتي عفرين بخا عردي خا يعني اوفيه عردي خا خير برتي ده هاي يعني بخا انسان ملاتي عفرين خانه غيران تمد چاند كيداما تم نخواست چانده خا دور كاوي يعني تم هندري عفرين ده تم دخواست بعردي خا مجول به بدارو برگي خا مجول به يعني بودشتي خواري مجول كرن بركة يعني حس كرني وجه آخره هبو يعني جبوستك عردي خابي تخواست في ديجي ببينه تشام دي دا يعني مثلا هم في داش خودي هم جمال باتي خارا يعني في دادي وهم دور داري خارجي ملات يعني جراني خاجي جي في دادي شو قص ملاتي عفرين وقريدا يبو ام بين قريداني ملاتي عفرين حتى نكا قريدانك ماكن هاي تشتكي وكي رح ونفسه يعني إنسان داغم بين إنساني عفريني طبيعتك في باشقاية بحسكرني أخي خاية بملاتي خاية بخزاي خاية بدارو چامي خاية يعني قريدانك خا
جنسی نت خود کرد یعنی نکنه انسان و گریدانی خوشی خود که نقطة جيرتش كي كر طبيعتي ملاتي عفرين تقو هم كيفيات حاسكة هم جي بر نرمة هاف نرم بونا جو كداري يعني مثلا تهاري كداري عم بيجن لروج أفوبا وبيجن ملاتي عفرني هاري اي نرمة خير ورد بن وي نرم بونا زانی عملوان سر انسانی نان لانه کیفیت دل انسان نان ببه داغه هیرو مثلا جواکی از تیدا زنگین به اکید یعنی عنف يعني نو كافي جاني إنسان يعني جوتشتي يعني عن فيات دوري يعني تم إنسان كي نرمة تم إنسان كي هادية تم إنسان كي علمت يعني نرجعو كي إنه يعني ظالم دوات يعني هات عيشان كرين نا بطبيعتي خورا يعني أقلمي بظروف كي نرم دوات عيشان دن يعني إنسان كي بر بسيط جي وإنسان كي جي بالوقت بقريداني آخر خواهي الجندريسي أغلار هابون ام نگشتن اغلارا بس بافکی ما کل کی من گو اره اغلار هابین بگجی اغلار جی هابین مثلا وکیل اغلار جی هابین نه چه هابین مثلا ظلم وی چاقش دستوان دادی اكيد هابي دغيرو رو از آقام اكيد يعني وكي قلتي خزماجي مكي جي هابن وكيلد مكي جي هابن يعني دغير تدبي آقا سلطة يعني آقا يعني ها قصاقون من دستي اغلار دبي اكيد ظلم هابي وچاقي يعني حقی تنبی عدالت تنبی بس یعنی وقتی بودی با وقت رو اشتهات یعنی آقا نمون انسانگی بود طبقات یعنی طبعا وقت شاقی امکانه ببین تشتک جملات رو هات پای فکرن یعنی قانون در کرد عرضی آقا بید الملتی فقاره یعنی اولی تشتکرن بیوی شاقی آلی کاری به ملتی فقاره رو هات کرن يعني ملات جيبوا خدان عادي بو خدان دار وي طبقي برجوازية نامو اندر عفرين دو يعني إيدي تاني بنوف مانا هو أكيد السار بيشوتين حاسي بس بالوقت قلتي بس بنوفن يعني حتى نكتب أغي برشي قصير السامعك نكتب بين أغلار بأغي برشي يعني أغا تحر تشتك جهات يعني برن دا يعني حفكي حاكم بي وظالم بي وتشتك جهات برن الماري فقراء هات بالا كرن يعني برای من آقا نهان مثلا چیروکه هری زیده بناف و دنگ دناف ملتی عفرین دکشان چیروکه بون یکو کفنار یکو مثلا جملات را دهاتن گوتن بریک چیروک وانا داوی اموار مثلا چیروکی در عفرین بجبلی دهات ناس کرن بدلیل بعدوله بماموزینه دهات ناس کرن يعني بخاجي داغي اموار سر جبلي وعدولي مثلا تشتك يعني حسكرنك هبي ويقوني دا يعني حتى نكاجي هنتشت جوي چاغي دا بملاتي مارونوية داغي يك دبي رودني قول كلامي مثلا دليل دني او جبلي دني يعني بخوا تشتك الهندري جني دا ايش هاي وإيشاجي طبعا جويت الشيداتي يعني هنرمند دنگ بجد جندريسي هابون يبنو بدن هابين وكي مثلا نوكو بافي صلاح بخوا ماري مايا يعني مروفي مايا يعني أبو صلاح بخوا بدنگي جاي كرمش دوات ناس كرن بكلامي دليل دوات ناس كرن بكلامي ماموزيني دوات ناس كرن يعني دنگ خوي خوش بو يعني تأثيرك خو هابيل سر ملاتي يعني أموارن هدي دمكو إيريش بسر عفرنيفا وكنتوارن وجندريز سلطة نوفاندا بو دبيستي تشالدا ودامنت الكوبوي ديماني ياكي دوغيتا دي بيشي تشوفي خوي دامنت بتشفكري تشهد بيشي تشوفيتا تشتي كوبوار دربوز تزاني داغي هيش سر عفرين يعني صار منطقي هات طيبات بريوت سر الجندريسي بي ياك قصيفة سلاف تاكتوك دواتن جندريسي ملات اینکه خوف را کروی چاقه یعنی هن قبول خواهی بین در مس قبول بین درد بین یعنی قصیفه و چاقه دهاتن بس ملت جی یعنی
وچاقه ترسك كابزي كملات انه يعني انا نذكر انه في هوفاني بوي يعني قذيفنا هجومي ملات كان هجومي عفري يعني جنريسي كان ملات السيفيل لو داري دوبي يعني يا قذيفة ويا بومبادات انه داري يعني وي ملات جي عاجز بورتان نكونين يعني باري خو كده وكن اي قبوي خابي در يعني در بس قاب مود برش مو پارستنی خواب که يعني هاج مثلا قشکی خو يعني او بكي يعني شارك بسر وي يعني جنريسي دات وي چاغي يعني شاركي يعني كاسي توقع نذكر انه بهذا الشيء يعني ملاتي يعني جنريسي او يعني مثلا ودا مت وقت دايك احساسيتات شو دامت ادي ايدي بريندور چه دبن كشتي چه مثلا شهادت درد كبل بيشي مثلا اتزاني يعني داغيت دبي دايك تشتك دايك يعني حسكرنك هاي داغي عم بين دايك يعني تشتكي حرب هاي بر يعني سر قشكي خوابا بو مثلا پارستنی قشکی خواهی کرد قشکی خواهی یعنی برداوی داد رواندن اشمی یعنی نکل قضیه نکردن یعنی شهر دور دخستی یعنی جبو سلامتی وانا جبو پارستنی وان یعنی ندی هیچ وی قشکنا یعنی تی کردن تنگیه و یعنی وی تشتی ببینن یعنی داغی ریشات ملاتی سیویل پر یعنی قصفه لیده کردن يعني إيد مالي خدا ليدي كات إلى الشارع مثلا البردكانة ملات ويتشاغي يعني ترس حبي ملات أرطل خو حيري كباري خو كدا كي يعني دشو در دوري جند يعني جندريسي هم جندن يعني هين قيسفة نادي جشتنو أنا يعني دكات شكاتو مثلا دكات بنعرضو داري يعني حر مالك يعني وكي قابوكش خورو تشي ذكر يعني خالكي خدا داري دا بعد شارتن قذفة داتن بريندار جهابين وچاقي تخترت نابين درمان كين بو يعني هاي لنكچو هاي چافچو هاي يعني جونگيچو وچاقي انسان ده تشتك وحشياتك دور دا چبي يعني ملات باري خو نزني ارتاي كي باري خو كدا كي يعني الخو حيري بو وچاقي دمتكو ايدي شهر گرام بول جنريسي وك ملات کاری و کری بر خدانی و مشوندی بچرنگی بود. زانی داغی دیس عزیز بیم داغی قصفت سلافات نهاتون جنرسی ملتی جنرسی بخوا درکت. جبو پارستنه خو جبو یعنی قچکی خو درکت گنده دور جنرسی. بس وی چاقی یعنی چیز مدهات خواستن مدکر یعنی گداغی بریندار هبین هم دوچین مثلا گداغی اسفنج و باطونه و بالگ درگرک بین جبی مثلا بریندارا جبی ملتی درومایی اما لاردبون آلی کار مکوم دکر مثلا گندید تشنیار گیشتن وی گندانا هم دو چینو داره وکی گوتی گجنان با مثلا درمان با گچه با مخادگان وی ملتی داره من خواست انو یعنی ایشک زیده بیدو دارنا دا یعنی ما پارستنه وی گندی دکریانه وی دامی روش جندریسی ایدی تدی کت ایدی وک نفیران یعنی هر کسی کتید مایجی بخوا یعنی وقت به پارستن جنرسی دکر وی دمی اون وقت دایک و چه کار دکر مثلا پبره زانی وی چاقی امجمالات خودر کتن تک توک یعنی شبابه دگون بخوا هر یک جمال که پارستن مالی خواه کر ندیشتن یعنی انو دز زودر یعنی چه به من پارستن مالی خواه دکرن ام وقت دایک مثلا چیز مدهات خواستن مدکر که شیف با مثلا که خارنک با که درک با یعنی ما هفرا دکر ما آلی کاری هفته دکر یعنی رحک حس کردن که هوی وی چاقی ملت اج هفته حس دکر ندگو نوا اویرا در ناکم یعنی دوی تنگی دا گی ها هفته را کر یعنی حس کردن که چه بی بر هفته دکتن یعنی برینداره دبو گید بعضی نوی برینداری دگو یعنی بلا یعنی وی بریندارا مثلا جانی خانه هستین اما یعنی حاری و ملتی بکن و شخصی بکن یعنی چیش مواد خواستن و چاقی مکر یعنی چیش دستی مدرکت مکر بوی ملتی را زراره کو جنرسی دیتی و عفرین چه بو؟ چه قص بو یعنی؟ هین دمی ون لور بون یعنی؟ داغی اموان سر زرار پیر بی
يعني نه بس مال و مغال بی نه بس عرض و ماکینه و در و زراره جنجی هبی پر شهید داره شهید مدني پر يعني شهيد منو داره شهيد العرضي دمان احيانا كاسي نكوني بتشي يعني قصج داس قذفه وطوب وطيرك يعني جنازه العرضي دمان وی جنازنا بسی چهارو العرضي دمان كاسي نكوني بتشي يعني وی جنازنا يعني را كرنا واشرطانا در فهم تنبي رحم تنبي دوردنا يعني دجمني كي بوي حرسي الملات دخست يعني وی ملاتوجي كي تشبكي يعني دست يعني كاسي اینو نذكر شعري ورقي هنو ما كلمة به يعني قلتن بس شعر در مثلا جندريسي ولا قندر ده شعر كي شوارع تشي به يوانا حسبي طايرو ناكر حسبي مثلا قذيفة ودارو ناكر يعني بخوا جندريسي يجي ملاتكي سيفيل بو يعني ملاتكي انه بس خاص باراستني خواب که دندری مالی خدا ببینه نوی ملتی یعنی شهر دخواست و مثلا هیریش دخواست ملتی که سلمی بی بعردی خوابات بگریدم به مال خواب قشکی خواب به مال بیت خواب بس داغه وی یعنی وی هیریشا جات ملت پریشان و هر هنگ به دکه دوچین ارتو کس براکل خاک نزان خاک دوچی خاک نزان دیکی خاک دوچی یعنی ملت بشکل عام پریشان بو هر هنگ به درک دوچین ای خدانه یعنی ای شهید بیال چون خواهشتنه هات نکیه ای جنازی خل عردیش تیاتی کیه یعنی رحمتنه بوی چاقه تبلی و ام بیشن نرحمی و کدل دجمن در جیدم که اگر برینداره و چیده بونیان جی ام بیشن شهادت چیده بو وندی ساملت عفر نگشتی وک قافله وند چون و او دبرن گورستانه مثلا هنگا و ند ترسین که ونجی راست و توب بارانه ورنگشتی دوی دمه ده چخواست ملت مثلا دوی اوغر کرنه وی شهیدی ده ام بیشن مثلا جان خواب ده زانی داغی هم ملت داغی گندگی والا بوین ملت گیکت عفرین بخوا بو وکی برکانک هم ایکی بفجره جداس ملت یعنی شهید کاتن يعني شهید با قافله را دوبین هند بشی مشفی آورین هم دوچین داغی موید شتاده دی ترس نده کرد دلی ما يعني حفكي عمل بروي قشكنا يعني وي ملاتي دي كاتن وي شهيد دي كاتن ما دقو امجي وي كيوان يعني سعري ما جيب سعري وان يعني هيدو داغيت الشهيد يعني داغيت بي شهيدي خود كهوي وتو بيش يعني شهيدي خورادي كي خوف زكيتا دانا ميني ترس زكيتا دانا ميني تدبي يعني بتشي بدلي بي انه ازي بار دوام بكم ازي بار خداني بكم انه بس البيو شهيدي خو العرضين يعني بقافله ملاتي عفرين شهيدي تخارا كرن يعني يا ما جي قصفه دهاتن وديسا ملات بار خدانا دكر داري ديسا باصرار بو انه شهيدي خارا كي شهيدي خو العرضين يعني حس كرن كابي بعفرا تشتي كودهيشت ملاتي عفرين بينجي وحشت روجا بار خوبده چبو اموارن داغي عمي بينجي وحشرن بار خداني بينا نبي هندر عفرين دا ملات دگو ام به آخی خواه گریداینا ام داری خواه گریداینا ام بالاتی خواه یعنی گرید رو هم توب و قصفه دهاتن ملت دیسا بر خدانی دکر دگو هم جمالی خواه درنی یعنی چقاس قصفه دهاتن جعوی ملت تم المالی خوابی تم دگو ازی بفتن المالی خواه یعنی وک ام مالبت روی ام جمالی خواه در کتن تم ام به هیوی بون ما تشت جمالی خواه در ندخست ما گو ام که بفتن المالی خواه جعبي مال مالي ما بي الملكي ما بي يعني بخوا دموكينا ما هابي ما نكون دار خصن هندر عفرين دامان تم يعني داغيت دبي ملاتي عفرين زنگين بي تحر تشتينا يعني ملات تحر تشتل شو خواهيشت يعني بهستر بگيري مثلا عفرين داركت يعني گريدانك خواهي حسكرنك خواهي باخي خارا هابي بس داغيت يعني وي قذيفانا وي مثلا وي طيرنا دافيد ملاتي سيفيل ملات يعني جون باريجيا يعني عفرين تيم الجي خابه عفرين ناره يعني ملات تم باراستني خاكر تم قواز يعني بلا عم تشنب بلا عم القازانه كابن اكيد يعني عفرين الجي خابه بس يعني ملات داغي دركه تجي داغي الجبل احلام دري ملات تيرو هالدكشي يعني تم جعبي خلع عفرين بي موقفك لجندريسي قدامك والجندريسي بوشي بو حيانات بيرناكي تشيه تشتكي كول بالدستي داغر كاريه تشيه بو يا بيرناكم داغي عجير جمالي خادر كاتن
مقابی خواگرد و مگو المالی خانه افتلم یعنی هوا ایش بی داغی من مری خواهیشتن دور دا مثلا انو زانم کیل کبو انو زانم دیستا یعنی ایش بی یعنی چی مالی خواه منی که این تشتیک در خستا قصفه داتن بس مجانی خواه خلاص کرد بس تم یعنی به ایش بی داغی هم که جایفرین اجمالی خواه در کتن ایش که بی یعنی دل جعبی هر انسان که دنری تلگوی استر جعبی گنده دای گریدانی خو مالی خرابی بعردی خرابی بخشکی خرابی بس جان شیرینه انسان جانی خو خلاص کرد تشتی کوام بیشن پشتره دمی کوت هدی وقت اوتی تمجبوری کوت دری خو بگری و تدر کیش مالی خو و او دیمش باله تناره دمی کوت گیشتی عفرین و تجمالی خو دور کردی چقدر ده زحمت بوها قروت راحت بوی حیاته او ماله گانده و پشتره تجوی مالی در کردی یا اکید یعنی ایش داغی تیر و دم دوران خو بیلی و کردی خو چقدر سال داد بیلی مثلا مالی تدارات بیه مالی تاگوندی مثلا زیتونی تاگوندن عردی تدو شغلیه تیرو بلحظه که یعنی درکه بی اکید جی ایشه هوا برنامه داغی ام بین ام عفرین برناکن راست ام برناکن یعنی برخدانه ما مثلا اللي في داري يعني بوش اصلا اماكن شاب وام داري نه چقدر زحمتی هم دفرد داده بینن دیسم گریدانی آخر خانه کی جان روی به امروز گبری ما او به بری ما برای عفرینه برای ولاتی ما برای عردی ما برای زیتونی ما بله ام بهیوی دانا کون دمکی نیز دمون وگر نعفرینه لی دمکو تبحث کرد ملت العفرینه بقاستی کن ببو پشتی کجمال خودر کاتن جگند خودر کاتن و دا کاتن هندر ام بیجن نوفند عفرینه واقع برکانه که و تجيبوا يعني دي روش ملاد دولي خدمي ده دولي معنوي ده دولي نفسي ده بچرا نجيبوا ده امان مثلا روش ملاد هندر عفرين ده زحمت بي يعني هر تشتك نام توفر بي هندر عفرين ده لانه عفرين بخوا يعني بناي خانه وكي بناي گندابون يعني ملات جي بحس من جي يعني ناف شعبي هفضل رودنشت هي على عدم رودنشت هي مثلا الجادابو هي الناف دارابو يعني هندر عفرين دا زحمتك هندر عفرين دا تشبي يعني خارن كيم بي آف كيم بي درمان كيم بو يعني ملاتي دوردا يعني پر زحمتي دي يعني هندر عفرين دا يعني نخوشي كابو تاني كوني خواب قندا مشفي يعني جي زحمه وجي مثلا ريك قطبون دردمون يعني وين نخوشی تا 3-4 ساعت دما حتی تکانی بگندم مستشفی عفرین يعني تباطا یا جینین هاو جی دیسا زحمت بی آف زحمت بی يعني جیانک دهندر عفرین داد وی چاقی دا ملت کر يعني استنگی کشان ملت يعني ارتا عاجز بو یکی چپ که يعني بفتله مثلا گندت خواد توب طیارانه دا عفرین دا ببینه مثلا زحمتیه يعني جعفرين داري ايش يعني ويش شاغي ملات لخوا حيري بو باريشون بو ارتو نظري كي كد باري خو كدو كي هاري بس رغم ويتشتي ملات دو عمد عفرين دو بمينن عمد عفرين دو دار يعني ام دار نوكا من عمد مالت خادا بن رغم قذفة دوت رغم طيارة ورغم حار تشتكي ملات باخي خفاوات بو قريدان لي بس ملات مجبور بو جعفرين دار کرد دم ملتی ام بیجن لالی با کور رجلات سوریه در باز عفرینی بونش بو پیشگیریه و چاوا هاو حماس کرن و چاوا خصن مالت خوا و دمه بخو داغي ملات هات بشكريه ملاتي عفرين بكي جي كوباني بون يعني جملي جزيرة بون بعشقكي امچين بروي ملاتي بحس كرنكي امچين ما تقول ملاتي ماي هاتي بشكريه ما بكي قواتك جمارو تشيبي هيزك تشيبي تهديدي رغم طيارة وقذفة ودار ملات تملك هولانا بو ماشي خودي كير بجوشي مازن وماشي خوياني سر دخستن شهيدت خوبي جوشي راضي كرن يعني تدقو هيزك قواتك جملاتي عفرين را تشيبي يعني ويتشاغي ملاتي عفرين بخوا داغي جيد وردا حاصرين بحسرات بونجي دقو يعني صعيب هاتنا وك هيفي كي جوان را تشي دكرين لي بس ملاتي عفرين دقو امي حتى كتشوق عجب امي البرخو بدن
هندر عفرین دایانه یعنی وگری کوانا انو بفتن المالت خوا بس دجمن بی یعنی وی رحم بی ملات گی وکی پریشان کر ملات گی یعنی کوشبر کر یعنی حیات عفرین دانا ما یعنی و دمیجی تبلیک وقت استنگی و برخوردانی یک دمشاند و اندوچون هرمن کراسی تو باران دمو و وقت مرتال زندگی و اندوچون لهمبر ام بیشن جبهه و مثلا بیشن قذیفاجی دساکنین توپه کوداتنجی دساکنین و دمی او اراده کود آنی کم بچن بخواه هم بر دجمنی خوابس کنن واش کودان داغی ملاتی روم قصفه داد ملات دست سر حدودا دگو ام بیتشتی قبول ناکن ام با آخی خواه گری داینه ام بالاتی خواه گری داینه ام بداره زیتونی و گری داینه ملات نده ترسی لأنه زاني إنه الصار حقيقي حق خواهي دفاعي وحقي خودك يعني تسند هاد بالي يعني ملات دقو عمي برخداني بكن عملين دجمن أي قاف كي بافي رغم طائرة جدواتن قصبة جدواتن يك شهيد جدي كاتن لصار حدودا يعني بس ملات برخدانه دوداري دودكير يعني هن شهيدين ماجد ورده هنا يعني إمادانين السفير بنورده شهيد بون گریدانک همو با آخه و داره زیتونی و ایرو هم بین داره زیتونه تشتی که مقدسه باله هر انسان که کردکشینه و خاصتا ملتی عفرین ملتی که دیسو عزیز ملتی که کیفیه ملتی که رغم بسيطة جي بس دیسو عقیدک وی ملتی های ایمانک وی ملتی های حس کرنک های هندر عفرین ده يعني بله دم کو ایدی و نچاری کو در کتنش عفنه ببن و چاوش خوب تا زحمت بود بریاری کو تو زارو که خواو هفجین خوا ری خوابدن برچای لیلونو داره داغی بریار هات استاندول ملاتی عفرین بوش بکی و داره طبعا نائم تاني بي بحضرهم نوفي مهابي بحضرهم البات هابي وملاتا ايشك بي يعني ایشک به ملتی را چه بی که چوکه دم دورانی خود چو بیله هاره یکی بری خود کدا بکی هاره آرتو ملت نزانی که کدا هاره یعنی داغی درباس جایی لیلین بین و جبل احرام را کشینو و هاتن یعنی حتی گندد ام درباس بینی آرتو مامی گندا ممنجنن کدا دارن یعنی نوید گندا ام نزانن وکی گوتی وی انسانی کور بیه و نزانه ایشق کل پیشه گندتنا وی ملت خوبه ایشقی گینه یعنی ام درباس هن گند بین بریا کون دربازی هن گنداب بن دمه کون ریده چون روش ملت به چرانگی بو حقیقت زانی روش ملت و چاقی دا هن ملت بریوا مرن بیرکوال مرن بریوا ای های زاریتی خواب بریوا بو ای های کل پیری خواب بریوا شون خواهیشتن ای های برچی بوندی تالاندی ای های ماکینه خواه را خرابو ای های ماکینه خواه مثلا دگیل ور بو یعنی بشف بو یعنی ارتا تنزایت کدا داری یعنی زحمتیک مکمی و ملتی عفرین دی دمت تبری خدایی برای عفرین و پشتی کتگیشتی جوری جای لیلون و دمت چه حسی تا چو روشی عفرینه به چه رنگی دی داغي عجشت مساري جاي ومن بش خنري عفرين وكي عفرين بو بندست حال شعبي إنسان كي داستير دهاتن داغي بري خدفت لندن عفرين يعني عفرين جداس شوان شي چتا كاتنه عجبي عفرين شوكن دي شو طالان بكين دي زيخا بكين هر تشتي كي إنسان قبول ناكي هندر عفرين دا يعني وبي يعني ملتی عفرین بحسرت بی دوگا مش بانت خودارنین بس مجبور بو بری خودلان جایی لیلونو در کردن دادوی عفرین خمگین بی یعنی عفرین وکی عوری که راش سر دهات ملتی عفرین بخوا اینو نکرج عفرین داره دوگو یعنی وی دجمنا عجبی راس المخی عجبی هانا بما اینو ندکر همج عفرین چو دارن ای بریارک بی اجبو پارسنه ها قاسا ملت یعنی عفرین ملت والا کرون در کردن تو چند گنداگری و حیاکوت گیشتی به ماله؟
بخوا دست بکی از گندی خدا کردم اچی مال خاک خوا جوردا اما کی بیستر لورمان مباری خدا عفرین جا عفرین وکی سی چور عمل عفرین و عمل هاتن گندی زارتن مروف ملوداری هبین عم هاتن دور عم هاتن بابنس یعنی عم در کتن گندت شبارت عم نزانن کی جان گندای عم دارنه لانه نه ناس نمی گندا هبی عم تین و نه اره و نه نو عم چین گندی کی بابنس بی هن مالگی خراب بین برای قصفه دیدن یعنی لیکت بین جان دیدا ندبون اما وقت ملتی عفرین هم کور ببینم نمی‌تونم که کده هرم هم چون حوش گی خرابه هم وقتی گویی 4-5 مال بعد هم به هفرارو نشتن صح یعنی هم 5 عائله هم کاتن اودا که زحمت بود یعنی تکی نازکی دغری که نازکی دغری نه که یعنی زحمت بی یعنی ملتی عفرین جی نه علمی ویتشتی علمی انه مثلا هر تشتی هر خواه تمام به خوابه ولی کاری هفته بکن داغی بود زحمت جی مثلا 5 مال بعد هندر اودا که دابن یعنی چه زحمت یعنی تکی نازی که دغری که کن ناز دغری ندبین بر هین ایشه تهین معفری تبخار هانیه هینو ایشاب طارمایی یعنی انسان که ضغط که مجبور بود حیاب کو تأب مال چه کر و تآنی سر هفته چخص بتر دريش کر داغی عمالتن هم چندی خادر کردن هم چندی پشتی خادر کردن هم سی کلفت بین از لو کلفتی خولو کی خوابین داغی عمالتن هم بی چندی پشتی خواهدن تشتی کی مالتنه بی هن آلی کار بی جملاتی في داری رو ملاتی خیر خواست کار بی آلی کاری هفته کرن حس کرنک رغم وی تشتیگی بس حس کرنک هبی ملاتی عفرین حس کرنک مبنی وانده هبی آلی کاری هفته کرن هفته بر ندادن مری هفته دهاتن جام هفته یعنی کیم کاسی هفته دادن هفته یعنی تشتیگ جفر یک مال تمام کرد مال تمام نابن بس یعنی دیستا یا که گویی و هول دان اون چه بکن اما صر بنام چه بکن لانه بر خدانه گره که مایه ام بر خدانه عمل فداره دکین چقدر زحمتی عمل فردا دبینن بس دیسو عمل ببین کی جربه آخی ماهیه ولاتی ماهیه بيه في جدارك زيتوني ما بيدي سامي بفتن المالت خا وجوارت خا وعرضي خا لأنه تشتي حرب هامل شو خايشتيه ام بر خداني مال شعب ابو 60 سال نجبو بس بقري عفرينا ام چقدر زحمتي فردا دبینن يعني زحمتي دي جمنا جي حصار جي چي هسه عم دبینن لي بس ام بهيفينا ام باري خبطنا عفرين ام عفرين خونه لانه نار حتى وكي قلتي تك يك دما دمينه وي ومدب بيجيرا بفت اللي مالتي خا ومالي خا فرق جياني تايل بداري وجندريسي چيه فرق برا تغيير تسار بخوابي دندر مالي خدا تحاكم بي نوعي حرب تشتك متوفر بي يعني بطارو زحمة تنابي تبكي في خضاري تي نوف ملكي خو نوف عرضي خو مثلا مارد خو تجد خوازي مثلا تكوني هني مالي خو جيوجي ميوانا دا مثلا جيوجي احبابا دا بداري نواري كيا الفير ملات داستانجا يعني نوكي كيفية انه تلقندي خداي شينا الفير ضمني نطاق كيتانج دو تدعيشي يعني مؤقتي يعني كي قلتي يعني والله نصب اسكي بمشي انه وكي انساني لخو حيري عجبرني لروناني يعني امجي وارجيبني عجب اعمل بداري مالي بكن لاميناك اكيد مولد خالكي نوبن ايما عرضي خالكي نوبي ايما اري كاد دفردوتي دوين مثلا كور دفردو بيا بس نواكي عفرينا زحمة الفرهايتنا يعني هاي حرتش زحمات يعني بيكفي بويت في داري دكشينا بوي قنديتايا جيرون نائتانا ديور نائتانا دوغي تدبيع عفرين تشتك يعني بوليتا دكشينا قريدونك ماكن هاي ومليتا وعفرين
آخیتا مالیت زیتونیتا یعنی حس کردن که قطنابی لیفداری نوریه لیفداری آستانگ فرا ام هیوینا کو آستانگی و ایدی کن ببین و دمک نیز داشی و ام بر خوابدن عفرینه و ام سپاسیه تا دکن نش بر امیرو بون میوان مالیتا و ام دم سپاس شد. اجی دیست جاکن بخیراتنی وادی کم اجی وقتی گویی ساعتها خوش گاوی در فدا دامن انه اوه ایشی خبر و پای وکم اکید ایشه ام نوی نه ایشه بس امیل بر خواب بدن حتی مفتیل مالت خواه و عرضت خواه و ولوتی خواه ساعتها اجی خوش هرگی گومه ها دهان نیز دبه حسرت دل عفرینی و هر دچه هن به اشتر دبه جبر دوی ما ها دهان ده دست برف کرن و زیتون خاده کرن لعفش سالن و برف ناکن اما وی آوایی جی دگه جنداوی و وی سر پیهاتی و مالکه حیا سر پیهاتی اکیدن من بمینن دناو خیر خوشیده